Enganzi hangaro binana banja nagira ngo gavumenti ekoze cyo kubasiko kureba ngo yabingo boro mu bantu ba burijo obwero kurabira mu program nyingi nke ya parish development model niyo ngo habwaki kutekanize program ya parish model ijweri abari ni barura TV ofisi ya president yakandakira twasindika miliyoni 25 buri muruka kandi na buri cyendo garukaho nituza kusindika miliyoni 25 buri muruka kandi na mu January twongera miliyoni 5 nizo miliyoni 10 buri muruka buri mwaka umwaka wa 2022 abiresa miliyoni 10 abiresa miliyoni 10 abiresa miliyoni 10 abirasa miliyoni 10 abirasa miliyoni 10 abirasa miliyoni 10 asa banga tena leo charo tukarukiro nabanja yongere yasima abantu ba district ya Rukungiri mu rundo gabo kuhagira government ya NRM ningi mwebale kulinda obuteka bweli arobito kwene LC1 is the lowest common multiple of leadership niye turesika Museveni na amanyangu muliyo kandi tumanye kundi mukora munonga mwebale yeka matekere mwaka kadde ekereziye gineja kumaraho biliyoni z'uru kurenga 2 kandi babasize kurunda na miliyoni z'uru kurenga 100 ni sente zo kushakara ekereziya ya Nyarushanje St Andrews Catholic Church kandi akabasa kuleta umuganda gw'amani kandi akagezaho kuhabura abantu okubaratwaze nkalida wa government business mu parliament ya Uganda kandi no mu government kandi nico kimwe nyongere kusima mnonga president weitu Yoweri Kaguta Museveni ahubwo kwijuka abacara mero mashomero gejikerezia abinji tulihabwe gejikerezia enyegesa amwe nebibatira amarwaliro amashomero binyi nimwe tushoni so kitwanguhire kunganya abantu bona bedini zone akuba ekereziya kegesa abakristayo abamungu abasaramu amwe n'abakatolika so kampara kutugireyo cyatwangwira kandi n'abamemba ba parliament bagenzi banje ngo kunanye ndi kuzo wabo ukubakorera kibanguhire ukwije hanuya ngutombeke ekereziya yitu ya Nyarushanje yewe kandi nyina amasongo neza kwa akubesenda abantu bazireta nyine kusima prime minister right honorable nabanja Robina ubija kandi akaturetera sente ngeno hati obutwatunge fundraising ninza ko nikirebeka sente abantu bingi bazireta nikirebeka ngo twija okushakara juba ahabwa mani ga fundraising ezi when nitshaba ngo abakristo bayongera mani mugiro kwikiriza bayongera okuhereza kandi tuhike na habusinguzi bwo kumara ekereziya yitinya murungeji gasha kwa danu basibiye